no bewu mo nwene se owo no ku obi na wachina nso bewu ji obi nkwa efiri ne nsem because we friends we walai o ka walai ya obetuma ku nipa kuno na kuni wi a ontene wi ase ni de ko sie wi ye aden ebetuma 2024 mo amu di san ko sese mo ni sim hu na mo mu bi hu ebetomo Asiedu Nketia na kasa mu me se enu 2024 kura bi na antono wu but we yababunu a o de hye wadwene mu ama sa adin di wadwene mu enti owu kompa a hye wutrim se o mpanifo na kan enti onso be wo na wo da hye wo betrim na awudisem na koso atena mutrim a monkoso said your Rollins be ya ni din yet boni din na ye awudisem na atage no na nkrofo papa no maame no abru nua wo mu adwene mu enso enei musa yi ni si nchen na sa esu ni ban na woni mu no honhom na netini mu no ebedi adidi mu a besi sabre no the same thing mahama 2024 betimi ahwere wo ne mo begira as a presidential candidate ni na obi ni ho anenkwa ekura no both MPP NDC obi betimi ahwere ne nkwa enne ya me no kase mu kase de musasi mu bote se de mo na mo bo wi ase mo na mo di nipa enkwa ma no ti mo ba gi nipa enkwa firi ni nsem mo ba gi nipa kra firi ni nsem na wu razak betim begina ka kire se wo hia obi na so MPP ni na se wo hawo na se wo deserve a aba afa bono si tu afa bono se wo betima bonu kuno se bo asi na bo na kuno na wo kuni wia na at the end no fa na say now no hwe nipa eto obama MPP ti mu hwe mu nyina ase a mu nipa na moto obama NDC ni nkwa no mo betena Ghana ha enjoy momani agede abato obe ye to oba bia from beginning ewo biase Bible mu na yeto aba wonu obi nya dua to aba yino that's all enti diampa na ema hu se wo de abato no se ka se koto di kokro mutre koto a okan se ye to fom boko a wo mu ntimi wini power enti wo kwan bi on betima fa so wini se on beku nipa on be titrasem ne hu obo nkrofo se de be ya eduru ha abato no omu nkoto no mu nkwani dede ni o se ye akoto aba na akoku ni wi a me se sa ko yi dia me wura afi ye beto aba enyankramofo mpanifo betena ase kire e kasa ase munyi sa tag ni firi mo ho na mo senkramosom din but yes still Kevin Taylor kwa champagne wait America ebet ekotena program ase no kasa muntinsi krom munko ya titrasem munni nkwasha asem na mudi so yo na moko yo na mudi mika Asiedu Nketia se muntinsi krom na ba na yawini se nya dam na mabo ene nye jimi na edidi madwen mu na munsu nyansa yes onyankopon no kura me say nyame betuo muka na wasa akunkum omo so adwen na o mafa no nyame betuo muka akunkum omo se nye jimi na wajimi a ya bo baba so mo hu se resource no obi enya 49 obi enya 51 o se wo wunya 49 wa wini tisi krom ko jubility na jimi fo mu atase otumi gire ho awon ti ase no again e ko so obi ase no the 49 no atese krom equitability 51 and 49 they are in a so one go school da kura no one ni two they are in a so one go school obi one go school da kura ni one enim two enti one and two ni one they are in a yepe and so Asiedu Nketia kae kire mo se muntinsi krom na mawini aba no na monko jubility na mon sese no ma mon shishi cars mon say aban nyuma mon say market ofuson of na leader of that amampa ya migusu yusu mitele number no ansa na msande de me de frɛ won so no so migusu yusu Matiyako frɛ me se me di kan so afrɛ me de me aha number no so afrɛ ba tele number na yese o frɛ me WhatsApp eno de well o frɛ no ma kokra obenya me o frɛ me baba okay what you say ama mo de 49 tisi krom ko sese nkrofo market ko sese no ma later 243 years achi no o sa be ka kire wo say wo ejimifo ye ne enim si enwini aba no ni enim si enwini aba no na ne ye ma mutiri mu ayem de ye ko court no yamfa bibia anko
ni eni hwe na even ye results kwa yantimi ankeka momo ehu de nya ye nim results ya aba na eto ye no sai nipa wi ka kire wo se obaji nkofo enkwafi omunsem e de wi nipa wa wo ye babu adinachi a na wo so agye atum abegya wo de walai akogina post police station walai se manyina mpia walai manyi mo mpia nipa raba ka kire mo ma ene munkramofu amwo party fense enkramofu edi political party nanimu a enkramofu woni munyam mbetum da bo mu na no Asiedu Nketia ya anti muda mo nwene as a nodness and as enkramofu amwo support NDC this is the time one ka wose mo mu nsesi fom this is the time one ka esen kamoko chisa Asiedu Nketia no ene sa enkrofo na nko mo na esen kamo buom sa esa na omotware ba mo se monkobu nkrofo nkugum nkrofo no nanka makoche om one day mutete no a nanka maka ma bembe ase na mu committee nanka mabuom hwedo ma hari na Idrisu hwedo ma muntaka enne monka nche me kamuni a wodi owo NDC mu a owo position kese ewo fense NDC mu monka nche still muntu mu hofo akogina ho se ugo she MPP ni ekuno Oko parliament ya NDC tia MPP tia omochi omohwe omuwi omudi nkomo obia ye nyonko damfo ye to aba ewia obia ye ni nyonko nua unua ne nya unua so ma ba papa ba nti uka che unua se because of say me pep to me abedie kunya so na mabokwa sakro no to cars asisi adan anyi sika gu mebotum ntini wo hye unua kuno ko parliament wo na ko se omuwi a omokuntokwa na mkotrase didi enom wadwe nya dwumanti no woma sa akrofo wi anka sa be na me se nka Asiedu Nketia de haru na Idrisu de a wode ye munti no me nimpefe se enka mu bekata mani nanka matete nanka ma hwe no one ato force ne sa ye fensen hwanhwani no sa enka ni no nanka ma hwom aman komo da dem bia be boso miensa mo bom prepare me serious mo nkuom na koma tipens ehu se omo deceive mo dia matu ya twene ya eni boso me kra a wo betena ha no ma ye to aba no obeka se chairman no na ye mistake why na eje na secretary that time wo be yini na egu chairman no so atua chairman no kama makoto ba wano mo to aba ma ni wiye no wasama mumpanifu a muwo mu anka ese nkempanifu a mudi manimu no wo ma san yoma firim se muntaka crime pe aban bagun asem oni ne wo problem nti no ye ma ne ntra ho hanu na Idrisu ehu ye hi oni MPP fo kasanti oni MPP fo ye free nti we yi net esinchen as a Muslim brother, as a northern brother, think twice. Nenko didi bibia nim se yesi koku nipa. Asiedu Nketia mesen be kan kire wo se be wo na wo de sebe wo ye nodna. Sebe wo na wo de wo ye nkramuni. Sebe wo na wo de otirimu odin enti be 20 Ghana, 50 Ghana. Una sebe wo mano da sumna so wo ye nodna na wo ye nkramuni a sebe utimi die wu ntinu kodie wu. Na wo so age. No akodi nkwase ewuo. Na wo wi a no wasan yi wasi nchen. No na kofa omo no mu hia omu dide be yi no mu na besisu mudwene aya mudwene wo ye babunu a dwen so wo ye babunu a dwen na NDC no wo mu ye widifo to the extent say minim say widisem na atete wo no ana aka wo mutiri mu ama mo so mu na no muntimi ntem ho a na nka muntaka ene efense Haruna yi Idrisu case ene wosanka mudi ye futuo ekyekye mo ho ekache mo ho mabu na se akwan o mudi afaso ni na nka ma play om na ma pay om back we de wo razaka begina ho kekere se wo hye wo nua MPP ni a emuje di ni mu afu sane na wonu na ka me se onye